Nütalan kepsen, tühüle karanızlaydı köleçidin doğuttuklara, üyerdibittere, ölüküptüktere boy. Öbürüden ödegi evidigeri eğiyeme, tüküreçinin bidigeri istençinin bidigeri ananı, kömüz fondaki bir ülküleri, hatta bu 12 gölüne ülküdüre, bu kabarı bere unalar. Sena körsün, ansambl kanallı bastakı karmaççıları, yürü utağın dostları bastakı konsertler, festivaller, Beriyevski tümsüyler, kıtılaklarını Tüyerek tüyerbet, ukulada morput ansamblga atın erbet, bastıkıttan bastınları, kiye gidattaga 90 tüstağına nasyonal körsebüt, bastıkı külüne ülkü hünterin. Галина Боярова-Пилатова, Зинаида Андросова, Ирина Матвеева-Закарова, Надежда Андросова-Попова, Мира Константинова, Александра Платонова-Запородская, Александра Охотина-Матрощупова, Зинаида Миронова-Кокова, Марьяна Максимова-Никитина, Агафья Андросова-Малонова, Зоя Саракумова-Винокурова, Галина Собакина-Петрова, Ада Лопатина-Васильева, Раиса Беркина-Иванова. Августина Федоровна Лапинова.
Августина Федоровна Икистыннан тупсарын орбут, Агор күтінен толар олар. Федот Семенович Аргунов атынан таттатағы ого искусство школатын, Кылынкай ого күй образцовый ансамбла, Салаятчы Саха Республикадың культурадың өтөне ансамбль кискеліне күйде Розалия Иванова. Таптовуга муниципальной районной Павлогара Михаил Михайлович Соровка. Kökehenden gündü bir doydulaştırırım. Kökehenden doğruduğu 10 gün sambılın kalanıgır Suriyeçiler. Bugün bir yaka tatlılarga Uluhan, İsteriçeskay, Kerebeliye, Kihe, Tattağara Butak,
bütün республика örneğinde takbine kalın eteği bu. Ata bolu o kurduk. Öncenin onu olu gerekliğe, bütünlüğe, kultura, duhovnas, bütünlüğe uyup, ansambl bu, yömardağı bilöğün, belirtiği yolga behi teksen olur olub, bu çarşı tekser döngü tekser tügen, ondan ehgili bu kabargıtın iş sürekten, ulağan bölgöyde, yürüyle, yömardağı bilöğünden iş sürekten tatlıluğun canaltatın, ulus munyan deputatların, tatlıluğun yolun sergetin общественнен atıktın, ulğanlı gören kötün, dolguyan turan etibik iştimliğe adedir bir kömürlen. Otur, kehi çarçılı bilen bağırtağına köparta tegne bilge sıtar. Men eti ondan taksağı korak kölelir kemmer, restoranlar kemmer, Respublika ulusların başı bütünlüğün ilem hünyelen keriyen, kören, elbaq ulus kulturatın kördün hittin. Ondan ben ben Semih hanabın diyaka, ben hanabın ettaka bilgi kulturabı, tatlı kulturalara tegne taka, çınka atın sollar ister, atın ilgiler, atın boşarda, atın kutta, atın tahımna kultura. Onu ki topuydan buradaki etinlik tahımı bu yükü kübüt daha top sarar kirgeder. Ödüğün min dikdeten durağın bir ulus kabaranlık ayakallağıta kenserler bipit. O kendikten ol ulusağa bağlıga kulturatın hala açıtın, müzikaller şkolatın hala açıtın ulardan durar. Bu uyanan narın eğer beygi doğruduğun zaman bu ülke Peterburg'da geçecek Respublika, Rusya, bütün Soyuz, Yugoslavya'da John Behir'e bilen alan kelbi bilgin bu ansamblı o, bu kolektif o, sakabı çirin olan bölgede aktarıyanlara barbar kurdu güldük tahımına kolektif oldu. Ben benim ton bütçüm hanavının inler durbalan külabit jolloqpun diyen jomar gebere hitenlerimin şu kalın Augustina Fyodorovna 100 klas kartta gelenler iki olanlar bulduk otbor orbutlar parti amanlık tonsuyanlar onu bir araya olatlar sipsel Misha Agudok kola Gokin tola ayın olan tallanlar öyle otbor amanlık kıypı kurduk takasmana otbor nasıl kurduk sanırım. Onu bu kötülüğü tiyatroda bulduk şekerler dalga kisi teske manık turnik var onu turanca bastıkı pozisiya ikiz pozisiya derdi görenlevi ana tak ana bilim kübit bu oğul kübitinin ülkü dururdu da kişide bir durumda benim kübit tağın ülkü esprizornikler de Bilim melik bilgin bayımlar, yine bu canı manlıların köyden tutamın diye kurduk hangimin be. Yine ama etçildi bit, daha çok etçildi bit. Kelebet mihin kılamında olgu vardı, takardıklar kılamında kayıp taktık. Tokokin tole diye bihti bitini diyorum bir ette hinnak pavu üttüyor olan taktık. Onu ya etçilden maramlık sığınağa takal kümbük kelle. Ona başını bir durumdaydı. Hep isprizornik tanıştırdılar bu tahtı. İkide bir bacırı bu. Onu bir cebe kırdığı onu elbak tanaha o elbak bayı ikide bir taksı bu. Vayın kıçaktın kadar Oşkular git tanaha kadar ne cebe git tanaha kadar. Bu bazı onu komukkayın kırdığı maramın yükülüp bağım tortolgan o kiyip bir takanlar oldum yin. Namun, ceketnya aja tangas pengamen iyam kepinan, orang mana kerja. Untuk kita sebatik
театрга келен мүмкүләті бет. Оны қараған кырытынан залы көрдігір. Да, сүйбінен кейіп оғаты. Оны кебес көру яқпын, үкімен қаманың мұнымдан мейекпінден жауылдың күлән жөп батып тағысты бұд, бейнеммен кейбін тағысты көйді оқатты бұд. Онтын жебір келем анамның жәнді. Ол консерге мұңар дияқады, жолға дияқады, елі ағамы жүктар. Оны жайын бұл сатаны ола бар оқтан ағын кебіләтаған ден. Ол кие тағам аңыр бар болды. Имитті, жоғын. Onun doğurduğu oğul köyün sambının kadar doğurduğu o kendi müpte. Bu yıllar geldik. Deftalarına halayçılar halaymarlar bilen tahakküstür edip Beyvallağı, Adanı, Rozan Mihaylı'nı bir taksirtara gecik tuğunan soğular isteyen bu biyon süreyle çocuğulan döşüyen sanbul bolla min o üçünden belirteyim edildi sübü bir yıl olaydı kim Valentin Kostübünümüz biyondan hübbe bir diyen bu da buhun bundan maqtawlık behe Valentin Mutler naha vakan küçük kandıkta sığınağa behe taptallak tartabıt alban atın uyduğu johon koralar atata buragarda hecere tohta naha çüge yenen duran bu ehe akıtıktan John Hekke atıktan bu jahatatın atıktan Valentin Kostübünümüzke iş süroktan horluğu devarda horluğu tutarlardan kömülen. Выпускница детского народного танцевального ансамбля «Дружба». Почетной грамотой награждается Захарова Анастасия Константиновна, выпускница детского народного ансамбля танца «Дружба». Почетной грамотой награждается Шапошникова Белла Николаевна, выпускница детского народного ансамбля танца «Дружба». Почетной грамотой награждается Новгородов Павел Прокопьевич, выпускник детского народного ансамбля танца «Дружба». Почетной грамотой награждается Раклеева Густана Титовна, выпускница детского народного ансамбля танца «Дружба». Почетной грамотой награждается Лаврова Дарья Петровна, выпускница детского народного ансамбля танца «Дружба». Почетной грамотой награждается Афанасьев Афанасий Дмитриевич, выпускник детского народного ансамбля танца «Дружба». За многолетний добросовестный труд и личный вклад в
юбилеем со дня образования детского народного ансамбля танца «Дружба» муниципальным знаком за вклад в развитие культуры Тактинского улуса награждается Клакинова Августина Федоровна, основатель детского народного ансамбля танца «Дружба». Культуры Тактинского улуса награждается Васильева Ада Ивановна, выпускница ансамбля информационно-методического центра управления культуры и духовного развития муниципального района Тактинский улус. Муниципальным знаком за вклад в развитие культуры Тактинского улуса награждается Попова Надежда Андреевна, выпускница детского народного ансамбля танца «Дружба», руководитель народного ансамбля танца «Сетень» при Северо-Восточном федеральном университете имени Максима Кировича Амосова. Муниципальным знаком за вклад в развитие культуры Тактинского улуса награждается Степанова Марьяна Вячеславовна, заместитель начальника управления культуры и духовного развития муниципального района Тактинский улус. За многолетний добросовестный труд, весомый вклад в развитие культуры Республики Саха-Якутия в связи с юбилеем детского народного ансамбля танца «Дружба» почетной грамотой Комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Государственного собрания Ильтюмен Республики Саха-Якутия награждается Иванова Розалия Михайловна, выпускница детского народного ансамбля «Дружба», преподаватель детской школы искусств имени Федота Семеновича Акурова. За высокие заслуги в творческой деятельности, за высокопрофессионализм, получивший признание общественности и профессионального сообщества, и в связи с 50-летием со дня образования детского народного ансамбля танца «Дружба» указом главы Республики Саха-Якутия от 22 марта 2019 года за номером 430 почетное звание «Заслуженный работник культуры» Республики Саха-Якутия присвоено Козлову Валентину Константиновичу, руководителю детского народного ансамбля танца «Дружба». Autor bu narada çakçı beten dostuyuna giriyorun bulara ben cumhur hakiber tebik tunan taha dah epopeya vakit berbeten tinggalim jomona
жал бар еді. Хокон нарада туттарылы кеметтен 2 ыйынына түйін нады. Президент глава администрациятыгар. Бұл бігені 2 ый болады. 2 ыйда болса, 2 неделеде болса, 2 күніне сетен потом мен асырда президент глава администрации коракка киремен сипайында кентемнаға жа көрдер күттөліне аттарық санына бұдық балаған өскәді бұл пұрығы бағарарды көміліс дем болды. Оны олана Асен Сергеевич бет Дальний Востокқа әдеді. Ленан республиканы бүтіндетін, Дальний Востокқа бүтіндетін атаға тұрырдығыт Георгий Никонов, но ата Асен Сергеевич бар болан тоқ бар бұрағылыны, оны барды кәмет Асен Сергеевич тақтаны таптыра дружбаны ортоғыну білері бәп болан ол тұғу кәхен или баттан бағаға ол краската көрелік жүргеледі. Но бейге доктор кетік спойның кестернаға Егор Иннокентьевич Павловка. Tapçavastalıq büyüğü yılgıtılaqtara, büyüğü yaşı treyani kanalırıt, begi ken tutar, o kimsamlı doğduğu, tuti hansallaq hübliğin tolar, ondan begi tatın hin jautatın, jepratın sevitnatın, büyüğü hüllüyak hüllünen doğduğu, amsam gömtülüye barı oğluru, kele tülpütteri, onu kelere salaya hücüt, ülekteri, onu çoğulan, hübliği salaya hüccar, Valentin Konstantinovich Kozovovu, iki Kiristenlik istirahattan awal Filipin kemudian. Ketika baru David boleh doğduğu durumun samala Respublika bir uluslararası kendi katadan karena var tidak bu asam kehijau olururdum bağlar evlin doydut aras munduar Respublika saranur aras salayar da ilek adın ilek di aktif jadi kamsi lejarlar. Adım bugün onu söyledim bu bilgi Yarışolarda Bamsanlığa alayıbıt Valentin Kozovka da okuyup at bu bilgi kemge ingin lewitinden eserde küskülüğü den bilgi evet ondan bu ötüyen sonra kinyaka onu kini bu vardı doğdu asam kahju jongga hekya dorobiyanı ini ona amatlamaya tinggal mulai kegar bawah anak kedel mana tu ini Valentin Konstantinovich doğduğum sama pada ciri-ciri berin atau betul-betul terapkan kemudian За высокие показатели ведения воспитания. Сегодня администрация tetap berbeda. За высокие показатели ведения воспитания подрастающего поколения в связи с 50-летием со дня образования детского народного ансамбля танца «Дружба» нагрудным знаком «Почетный гражданин Татинского наслега» награждается Козлов Валентин Константинович, руководитель детского народного ансамбля танца «Дружба». За многолетнюю добросовестную работу, за большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения и в связи с 50-летием со дня образования детского народного
ансамбля танца «Дружба». Свидетельство 67 о занесении в книги почета муниципального образования «Татинский наслед» вручается Клакиновой Августине Федоровне, основателю детского народного ансамбля танца «Дружба». Начальника Гавриил Гаврилевич Гурделенга. Dengan tertolak bumi jorgiaga bigo usput aras elektrikten mustut tinti jamut egini bigenge dogortogu ogom kinarokyan sambula biyangarda ergejag bilinen atoluhun kultura ona tuhomna hindiga pralenya atoluhun kultura eiketin bileterin aktartan idiligisindek ardelibin komda Kas biddi ansambl adattan ohan tutulukta kerja uyangara andarat juga bidda hatya akka tayanan beligin wanitti kaluyana mümkün olur idilden taksan nomno ebehe agayye ubay eji ödük attırın olan bilgi hakkı herin Rusya'ya daras kondugar Biddak tarlaktır bile yılcalar mümkün diyen kini disiplinaga hırdıkka kuağını ütüğünü meküner ararka dibem mümkünleri kıyıvıtınan etemin kini hütten beredekti kini öy hamar ettinen bulbakka dorobiya turuk ettinen emi indiki gönge halcargına omarar Bihigi tordo hutun iti balıkları serket eller Respublika bu dihigar bakka Rusia ka Ona kandık bakaran norotrik kardılarına akurak dihiga tidaklarına Ayam dağıdı bastı gedi tuturda Itu karlah kaleller Bine diyakın bakaran Bu büyüğünü derehenge 200 tan taksa bu 12 kalıyone Bütün dünya serkebet kanan Bu doğurduğu tuğverdi. Doğurduğu ki ansamblı tuğverdi. Diğer kendiler bugün hütte uçuğa gittilerke maktartılın tanı kaynar vakti. Anı bulağını Mosuskar altta çığladıgar Jolloji Buske Korakka Alexey Kulkoske adından doğurduğu kultura giyiniger Bilgi akahiriger bastıkan sambıl. Enyeganan bu doğurduğu impiyan sambılın tula akairin barang sambıllara kimseller ol kurduk tohpar ansambıllar bastıkı kölönelerin kensiyere kahan dağını jokuske korat kırbetak üçü eyterehne bolokta onton mususkar hette günüger soruna olan adından opera onda balet teatrıgar bu kurduk hama lohan sağlıgıdıgar akavisteren hama lohan sağlıgıdır toğuz kolur geyni munyamut Bütün orang terane kalau juga kita kurang kurang apa. Ini kan wilayah kamas tu berita individual. Wanatan tujuan Tuhan bagi perwis tu tegar, ilgar kamu tegar, ulus pun jauh tegar, nehlik pun jauh tegar. Bu wanna wilayah wilayah yang kultura wanna tu kota itu perwilayah kaman tegar. Terus bagaimana kita jaga dengan kita, baca juga terang maktab bener. За многолетнюю творческую работу Jadi, yang kita beliin
культура управления сөйлеген барамыт. Бүйелі бітті олеттер әндер тұран культура управлениетін атыттан doğruluğun künüründen sağlığı ağırda rupudun. Onunla bir 10. Avrupa sertifikatı tutarı bu konuda. За многолетнюю творческую работу в деле развития культуры и искусства республики и в связи с 50-летием со дня образования детского народного ансамбля танца «Дружба» присваивается почетный знак Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия за вклад в развитие народного художественного творчества Республики Саха-Якутия Павловой Вере Егоровне, художнику-костюмеру детского народного ансамбля танца «Дружба». За вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха-Якутия и в связи с 50-летием со дня образования детского народного ансамбля танца «Дружба» почетной грамотой министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия награждается Элякова Светлана Хрисанфовна, руководитель детского народного ансамбля «Дружба» 97-98 года, редактор детской телерадиоакадемии «Полярная звезда». Почетной грамотой министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия награждается Федорова Марина Николаевна, выпускница детского народного ансамбля танца «Дружба», художественный руководитель управления культуры и духовного развития муниципального района Кальдинский улус. Почетной грамотой министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия награждается Гуляев Станислав Михайлович, выпускник детского народного ансамбля танца «Дружба», генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Монтаж Холдинг». Почетной грамотой министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия награждается Васильев Иннокентий Вячеславович, выпускник детского народного ансамбля танца «Дружба», начальник отдела Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия. Тургариллер татулугун үйрек салатын начальнигер Аиза Николаевна Мироновага. Bütün gününden bugünkü çabuk diye kırtılahtara bastatan duran min bu tahtoluğun diye hansıl o anarat tüger keleykeğe ögür bu doğurduhan sanmületleri bir doydular. Ama kuşunda Fyodorovna yüreğini ürettirden tuttan ve sütükün maktal yapma mağara. Barıkta bakta bir bekip oldu. Mina Gülsüne Fyodorovna'nın düğün tuğ ete. Akrobatçıdan jarıktan ete. Eder. Kini kurtuğu meyaz kihini min eşe. Gelin köpük ağam. Dönüyor. Oğur bu cılan, hağalar bu cılan halkına turara barıktıga hütte koltalar.
Ondan o sene bu doğan samlığa onu yedikten sağlanan orkestra var kamsağın bol buda çoğalıp kay. Onun bollarına büyüğü günge yegi tiyen tuttabıt bu doğan samlığa yedildi bir bari выпускниктары yakın varım. Ondan sonra men bir beğenmeye Mekemi Kağış Kolabra sığınağa tibir bollarına milyonlar tibirağım. İki konu usta da heccanlarımın, baltoruna genelerin sıramın, huğudu heccan, tuğum huğuk olan iki konu heccanıdım, onlarla bıçakta edim. Ondan da niye okta bollar doğduğumda iki gün heccanım yakın hep bollar. Onlardan bıraktım, gören kurulum sıramı. Üyelerden, gidihilerden, de onlardan çok beni düğünü gününe naha dolguydum, çoktan dolguydum. Valentin Konstantinovich ütüyle hep oldu. Erkeklerin bağlamı neydi dinlerse uçudan buyurduktan sığınalıydı. Ulahan uçudan, benim uçudan bulan duramın İnnik uçkallar arayakta. O kutu manal olarak töreplikler oğulur bilerge olur. Kaydak kutuk itlerilleri. Onlara bir dügen. Kaçıskar yühelerim göremeyiz yok. Oğulurun gülüğün taktana oy butanır kaçıskar yühelerim var. Kimene liydi allara, kimene yühelerim butanır kıtta mı var ki? İnnemeden doktor hediyelerde olur. Nedeninden oğulur öte doktor dügen bilerge da seyanlara yühelerim. İdiklikten duramın ottan indiklikin. Bu doğurduğu ansambın bir yere yakıp ol bakları şehit 15 yıl. Şu sınırgan kökten diye durgura durdun. Ülkülür o böyle dağıya var. Öşçen değerdin. Öşçen dağını hayda durdun. За вклад в развитие системы образования, многолетний добросовестный труд в связи с 50-летием юбилеем образования детского народного ансамбля танца «Дружба», почетные грамоты Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия награждается Маркова Элеонора Васильевна, выпускница детского народного ансамбля «Дружба». За плодотворную работу в деле воспитания и обучения подрастающего поколения и в связи с 50-летним юбилеем образования детского народного ансамбля танца «Дружба» почетной грамотой Улусного управления образования муниципального района Татинский Улус район награждается Козлов Валентин Константинович, руководитель детского народного ансамбля танца «Дружба». Hayatçıları nereden bir temi oturttuğunca bütün neydi tutandı. Тыл берелері тарту ұлы үші делырылына жекерген политикадан сарадығыр начальнигар Иван Федотович Ивановка. Gamıstan gelbet Дружба doğurduğu Beyoncé'lar Jorge Hediger Mustubut Jonlarga onu tenge bu bölümlerge aras bölümlerge ünkülevi direktamı bilge bu doğularga etçatlarga onu tenge bilgi emir diyen tuttar onlardan olhun diyen ötüktür uaybıt Valentin Konstantинович Begi bulanan etçat bununla cekergen adiyalatıdan bununla tatlıluğun bu kabarı etçatların cekergetlerin atlarından sürakat eten ağa deli biten köngülle Begi bu kabarı bilebit bu doğurduğu ansambl kini patriski itiye oğunu etçatı tulundak buluğa
Onu tenge etkan ötülen jarıktan buludugar, çegen çeldik bululargar, kılattara üldüge bulara sarbağı hok. Ondan bulanan ösö degül buka barılargar, manna mümkülebi jarıktan bu da olarga buka orada setihini jolu hargını bağırabı. За вклад в развитие и укрепление государственной молодежной политики республики, духовно-нравственной среды среди молодежи нагрудным знаком «Отличник молодежной политики Республики Саха-Якутия» награждается Егорова Майя Гаврильевна, методист информационно-методического центра управления культуры и духовного развития муниципального района Харьковский УРУС. Политики Республики Саха-Якутия награждается Пермяков Григорий Михайлович, выпускник детского народного ансамбля «Дружба», директор концертного агентства «Уран». За вклад в развитие и укрепление государственной, семейной, демографической политики Республики Саха-Якутия, активное участие в работе воспитания и обучения подрастающего поколения, нагрудным знаком за вклад в развитие семейной политики награждается Матананов Николай Петрович, выпускник детского народного ансамбля танца «Дружба», менеджер акционерного коммерческого банка «Алмаз Эргенбанк». За посильный вклад в дело развития патриотического воспитания подрастающего поколения молодежи Республики Саха-Якутия почетным знаком имени Федора Кузьмича Попова патриот Республики Саха-Якутия награждается Блахиров Николай Николаевич, выпускник детского народного ансамбля танца «Дружба», учитель физической культуры игры, предмет основы безопасности жизнедеятельности Тальцинского лицея имени Арсентия Егоровича Мординова. За вклад в дело обучения и подрастающего поколения почетной грамотой министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия награждается Большакова Анжелика Ивановна, балетмейстер детского народного ансамбля танца «Дружба». Дымыртығы ансамблы әгәрделерге сценаға ұйырылғанлар тәлітелер салаятчыларын атыттан әгәрделерге тұлберілер Попова Дария Юбилейде жұрып еhe, күрәтшілері, күртатшылары, күрчіктағыны татты бұдылуға ұлу жонларынан, білдейден жонларынан атырар. Бейгі жол бұдуғар, таттылар жол бұдуғар. Августина Федоровна Клакинова, сирдегі дүниен түспіде, бұл елерде бұл үшігей республикаға білдер. Кен елгелер, үлелер, ансамбыл, бүгінгі жұры тегедігер жақчы дағыны наға жоллақтыр көрі ғырыбык. Үтіс ғайына ғырдері қайын бігі, олма мақтанғы қайын, Августина Федоровна Клакиноваға. Құрылбай бол. Ертіма жалбақ бол. Оннақтан бұл қанат бігі кен сірілән дәрәйі жар кенсерлері көрір, жон оларды бұғытынан, құрудың тәңнен көрігін. Бігі доғырдығы ансамбыл бұды олыра, илилері атақтара, чыққа аяс чымқатын, кыталыр да болдың, кенчәрі да болдың, атын ансамбылдар да болдыңдар.
Min dörür bilgi doğurduğu ansambl oğulurgar dörür tepepin oçuttan bıçağına deri. Onda bu kendiki bilememe Valentin Konstantinovich Kozlov Çapçı Dağı'nı Ucugalın solun salgır patriot cinler sanala nahan çügey salayatçı bolun üynen Kırcık Dağı'nı bugün bu cinler Dostoyevsky nagradana resmilikten bilgi barı eğer delibi onunla ilgili dağını sekihileri bağırayın. Onlar barının delikler aktarından semel berekter bütün eğerde soruklar bütün doldurar bütün sonunda doğduğunda uruy 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 Terapya halayatçılara doğru ansambl radyoları tutturanlar benim bollağına Avgustina Fyodorovna'nın tırda bir klastan, onun klastan da bilgi verilmek bit. Onu bu ötük yılki olur yönelerçilerin bilgi verilmek, yönelerçilerin ardından Allah istin ihrak eğerde bütün yerde bit. Ondaki diyaka hamayı bu şekilde barışgayı Dorobiyanı yolu korkunu bağırar. Doğru ansambl araştırmaları öncüleri olmakları güçleri Tılberiler Elena Hitovna Alexeyeva. Türkiye'den anlam üstübüt köröçüler, ılgıtlar bugün barışın bu tahtı hukugar Jorok yehe migi doğurduğu mümkün narodный ансамбль bit tapir ансамбль bit biyon sılınan bu 12 bölü yukarıda görüp bitler aktarıktan idetik istinlik ağırda yıktın kömürler. Çoğlar da bu ансамбль görüp Kvarkinova Avgustina Fyodorovna'da ağırda bit ispraktitten yine olakan maktal tıllar bugün etebet astına bıd, doğuya bıd, derinlik süpürüye bit. Bu bilgen sambal bıd, gün büyüğe katılı bu bihen uluslular olmakla esmislikaka bu tahtta bugün bir bastın ünküvütlere bilgi olup bitetikler arada beysiz bakıp bulur. Bu bilgi olur bu ülüne yukarı oskolalar hep verilmedi, oskolar programı verilmektedir. Bir çarıkka bu ülkü kere ambulakarları bulmakka, dineler sakaların, derin kulturatın, bu ülkülü için derin kulturu kinler, bu ülküler derin kulturu bu bastı ülkülü bölümünce bu oğur ülküler. Bir nahay gübün oğur için baltım Yüküstan'a çiğdamına Kırık oğuktan, ızlıqın oğuktan, kırıkıtlarında bu oğur ülküler erke tiyatır bir karakter göster. Erke tiyatır dokuz doları aratım ondan eterken yurtun bir onu otakkan ülkü kurtukanlarını öydüğümün. Bugün itiyor ülkü tetbikitinden, yine öyle kadar ülkünden ben uçutalımın, kızım uçutalım bu oğlar uçutalların Razali mekaylarında çoğulan oğur ülküdünden dilinden benden ağırda yakın bağırımına. Sonuçtan oğullar bütün kurduk, ülkü kerer ablalar olmakla bu beylerin, ülkülerin, sakın bütün yem, onun siliger, gıttalar katallar dediler, bu hıccanlar, o bu kulturadır, o kurdu beylerin kulturalarını sırtlarına hırıttılar, barı epiyetneske, samastoятельностька, ara situasiyalardan, ara problemalardan, taksar köberenler daha bir kolumra astılavın oğulur, kanlık tağını tahımına giyenler, bunlar mummaktar, okubaktar, barılargar, indin yetin asıldılar. O törüklükü ondan ördük çok zor. Onun çoğular beni bugün törüklükler bilgen bu biyoğunsıl, ansahı biyoğunsahıplarına sürpe bir yıl bu öğün sanatın, öğün oğun verenlerin ileride bileli hiccar doğruluğu ülkü, oğun
sığınılan maktadan durandır. Semey, belaklıdın tutarı bütün doğrular. Ансамбль самый красивый, надо там таптала хореограф Путигар, Анжелика Ивановна. Был перелет Лавортову Күйін народный ансамблын Салаячтыгар, Саха Республикатының культура туны тюля Гулгитигері Валентин Константинович Козловка. Görülen bölümden ikincisini bırakın geliyor. Ondan bu bir sığırlar bir kollegalar var ve bir sebebi знаком дружба знаком tutturpun to'g'rilar. За успешную долголетнюю работу в детском народном ансамбле танца «Дружба» юбилейным нагрудным знаком 50 лет ансамблю «Дружба» награждаются Калагинова Августина Федоровна, основатель ансамбля. Юбилейным нагрудным знаком награждается Шапошникова Белла Николаевна. Нагрудным знаком награждается руководитель ансамбля Иванова Розалия Михайловна. Юбилейным нагрудным знаком награждается руководитель ансамбля Васильева Ада Ивановна. Нагрудным юбилейным знаком награждается руководитель ансамбля Попова Надежда Андреевна. Юбилейным нагрудным знаком награждается руководитель ансамбля Илякова Светлана Хрисафовна. Юбилейным нагрудным знаком награждаются репетиторы ансамбля Кулачкова Анжела Михайловна. Юбилейным нагрудным знаком награждается репетитор ансамбля Афанасьев Афанасий Дмитриевич. Юбилейным нагрудным знаком награждается репетитор ансамбля Кононова Туяра Константиновна. Юбилейным нагрудным знаком награждается репетитор ансамбля Маркова Леонора Васильевна. Нагрудным знаком награждается репетитор ансамбля Никифорова Людмила Юрьевна. Юбилейным нагрудным знаком награждается репетитор ансамбля Большакова Анжелика Ивановна. Юбилейным нагрудным знаком награждается аккомпанистор ансамбля Иванов Петр Алексеевич.
знаком награждается аккомпаниатор ансамбля Христофоров Карл Иванович. Юбилейным нагрудным знаком награждается художник и костюмер ансамбля Попова Анисия Гаврилевна. Юбилейным нагрудным знаком награждается художник-костюмер ансамбля Павлова Вера Егоровна. Юбилейным нагрудным знаком награждается Степанова Марьяна Вячеславовна, художник, заместитель начальника управления культуры и духовного развития. Юбилейным нагрудным знаком награждается Егорова Майя Гаврилевна, методист управления культуры и духовного развития. Благодарю, Махтал. Günlük öğrenciler bir istek isteyiciler bir ömrüde bir sırlarla hangi serpideni sabıyor. Günlük sarılar gibi bir dünya üstüne gölgeleri eğleniyor gülünü. Balkın gerekendiri beni Derepelden oynadan sürügüren nalıya Naskıya ustallarına tahta gerek olarak Sena Altız gömeni güde Darya Navrova. Bügele sarada Kılmadan bu yürek ölüm
Enkis gelene enkü ütüre. Magadan korkuydulluğu altız, bütün soyumuzdağı, ikiz bütün Rossiyadağı barını ünkü bulaşak edilir. Narod ünkülerge olan oğulluğu, duyana Buryatskay barını ünkü. Корякской бальной кю.
Надежда Попова, Галина Мажарова, Руслан Никифоров, Ангулина Долмаева, Виктор Марков, Белла Шабашкова, Николай Бочкин. Көрәчілер бет. Әйгендегі тігері исторический тігері. Йорданың кісіл болан баранның бұл конкурс күрділақтырғары ол кәмге тұттырынлығаққа қалбы. Кыйылақтар значоктарын долгыту лақчаска тұттырар Августина Федоровна Клакинова. Республикадагы танцует Якутия үгді коллективтарын конкурсугар. Баштабыт Аксинья Патейская турутугар, Августина Клакинова турсарытыгар. Таммақтар күні үхіз көліне әлме хабараттер.
сыллаққа елінігер ұлыстары үкі коллективтарына конкурсының лауреаттара доғырдығы 2 көлінетін үкі үктірі. Розалия Иванова, Галина Мажарова, Галина Федорова, Ада Кларова, Анастасия Захарова, Валентина Сухалырова, Августина Тимофеева, Анна Данилова, Елизавета Шестакова.
Попова. Кирилла Оникис Калининграде Леонора Попова. Аксис Калининграде Альбина Белолюбская Тильдана Анита Белолюбская. Балта Денис Калининграде Ванина Кузьмина. Сень Балта Сеттис Калининграде Мария Федорова. Калининграда Диана Федорова.
Поехали, Северное море, а у девушки я еще пьяные, как зори. Вот идет она по кругу, любит чоком и волнует и приходит, словно песня соловья. В эти белые края ночью вновь приеду я, увидеть, как танцует якутяночка моя. Вот идет она по кругу головою, так качает, а над ним плывут снежинки, словно маленькие чайки. На снегу синеют тени от задумчивых коленей, и прозрачный месяц светит частями серебря. В эти белые края ночью приеду я, увидеть, как танцует якутяночка моя. Под льдом от стужи прячась, море северное дремлет, но с небес высоких звезд и свет алмазный льют на землю. В тишине седой и чуткой кружит девушка якутка, вместе с нею в танце этом кружит древняя земля. В эти белые края ночью приеду я, увидеть, как танцует якутяночка моя. В эти белые края
Ансамбльга Саха Республикадыгар Баргары национальный фондының премиясына қалбыт сеттис келуіне 2 күндері. Ayar kuttar istediğini belirteyim. Settis kelime kerek bugüntara.
Thank you.